watimo mos kuom Riwruok mar masin kata kamano Walter Nyambaga chokonwa weche mathoth kaluwore koda omena mar counties kendo biro miyo walipodno ka oselose e yo makare. Kao kamano wadhi nyime koda chenro mar migago kama Riwruog jolony weche goyo picha mag X-ray pachoka dwaro mondo piny owacho non kendo kao ndamo mar chik ne jolony ma bandia matimo tijno. Kagiloso e romo mar ndalo 4 mar twak e yore manyasani, jolony go wacho ni ok gimor kod kaka jomoko osewuok oko ka giwacho ni gin jolony kendo miyo jotuo lipode ma ok ni kare. Riwruog lakteche pachoka KMPDU idwaro mondo chak timo apedha ne joma timo X-ray kendo giwuondo ji ka gichamo pesa mar jotuo. Kizungumza juu ya teknolojia, iko ultrasound, iko CT scan, iko MRI. Na hata ukiangalia kwa vile mapicha ziko hapa, unawezaona ziko picha za hizo vifaa ziko hapa. Hata iko ingine inaitwa nuclear medicine, hata hiyo tunatumia. In Kenya we have good internet speeds, we have good internet connection. Mashini nyingi ni za digital na so zinaweza tuma picha kwa wataalamu kadhalika. Kongamano hili pia tunaangazia mambo ya nidhamu katika sekta yetu ya radiolojia. Hiyo nidhamu inatoka kwa wale members tuko nao kuhakikisha kila mtu anafanya kazi zile ambavyo inahitajika, na pia wale tunaita industry players. Industry players hapa ni wale the medical council ambao ina register the practice ya madaktari nchini. Pia hao wanafanya kazi yao kuwakumbusha pia. Ile idara inashughulikia registration ya madaktari, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, ihakikishe isikuwe na kubalia watu ambao hawajahitimu na hawajajulikana walihitimu kutoka wapi kuangalia sensitive information na data kutoka hapa kwetu.